Yang akin din! Ha? Rurod kon, makapahay blood at talaga. Nay, apay tagong ungat ka naggapo di taruar bakay. Ayanan nga iti bunga ti papaya. Ay naawanan. Awanan apulos na ba ti abunga ti papaya? Anya nga awanan? Katadapay nakita ka doon nagdadakkel abunga na, hindi kalman. Hindi limabasak nga eh. Awan nga rudan, ipapilit mo. Nay, ang mga nun natin nagdaa, nagangin ngamin hindi kalman. Anya na tinag. Siyak man ti mapan mang kita. Ingka kitaan, nalalaing ka kungam siya ko. Awan mat nga agpaiso ti bunga, nanday ti papaya dito likod ti balay. Napananan nga, dagiti duwa nagdadakkel abunga na. Pare, Nay, si kamat ganyan pare. Di tamot din paraangan nyo ti paglutlutuam. Wan pare, kasapulan ngamin nga angarek analayang di pinarti ka manok. Kaya nahi, nagkulbot pare. Iso day talutlutuam. Wan pare, angarek analayang sagpawa man ti adwa papaya. Papaya ko ng pare. Wan pare, nagdakkel di pinuros ko abong ti papaya. Ay, nang purusan pare. Ay kaya ta sang-sangwam apuon ti papaya. No kasta, sikatin ang puros ti bunga na. Ay, naparikit no iso kumati umay ko purusan. Aya, ay pinuros ko na pare. Ije ngay may sa, kat no duwada ti bunga na. Pinuros ko mo na pare. Isaw, di papalom ko. Pinuros mo amin? Apay pare, kasla maditijar mo Kasano? Kat no purusak ko ma, pinuros mo matay. Kaya numulami mo dahil pare. Anya mula yun? Mula may. Saan mo nga ipapilit pare, tamulami dahil siyak tinang ipurwak iti bukal ti papaya. Iso nagtubom dita nagbaitan ti balay tayaw. Iso mulak dahil pare. Makapahay-blood ka talaga. Ayan na nga itay bunga ti papaya. Ay, awan. Pinuros ka no, dahil kaya yun. Ay dilagbain. Apay apurusan na nga kat saan namot amula. Dandanig dinanog ka. Ipilit na kidin nga iso tinagimulay di papaya. Anya nga iso, kano siyak tinang ipurwak itinagado abukal ti papaya dita. Iso day ta nagtubo ka nagbungan. Dahil tamat ti kunak, ang ipilit na may amula na. Ay sana mapalin day ta. Siyak man ti mapan makisaukan kwa na. Ay, saan? Baybayamon. Ha? Para lang bunga ti papaya, ti pakiap-apaam. Kat mula tamot day ta papaya. Mula dangarod ka na, oh. Itata nagbungan, ibagada mula da. Ay nagdakasan dagita akaruba. Mangantayon lakay. Aya ba akong nagiti ubing? Saan tayo ang mabalin ang mga nawan sila Amumot na dahil ti pang paimas ti panlangaw. Pangalaak nga iti sili, kat kinan mat ti manok tagiti karuba jay mulak asili. Ay makamu kamot tin ang agdiskita. Siya lang arunin din nagluto. Ay, ibaon nakpailaang mat. Ijis ang wanan ti arubayan ni Kumari Lineng. Adaw, timula na asili ijay. Amangan mo. Ano santa? Daytoy mantika kan buggoong asidaan. Papaya ko mga damarunggay na ti sidaan ta ita. No saan apinuros day ta akaaruba dagiti bunga di papaya. Bakay? Kita na dagal ala iti sili di tasangwanan ti balay tayo. Ay, wala niya. Dilagbain na tumalyaw-talyaw pa'y santo agpurus iti bunga dagiti mulak asili. Ay, aguray ka man. Hoy! Si Kakaruba! Ay, at di papaalam asili lakay. Nay, nagtaray kan sa amoy.
Kasano, nakita nak ni Lineng, kasta ulay ti ungot na si Kang. Ay unay mo datan, para lang na itatalo ang bukal ti Celia, gungutan. Ang galak pa'y kumay ti adum, nakita nak matan. Ay kurang ka na gito asilay ba kay? Minsan ko lang nakaramkaman na gito awanin na, sabi karni ti manok ti sidawin ka. Nagdakas at talaga dagita akaaruba lakay. Nagadu amabalin akaaruba. No apay adagitapay mo tinaitumppong anagbalin akaaruba ta. Bay amon ko nakmanan ken ka. Ha? Si kamot? Bay amon la abay amon ti bagbagang. Imbagak abay amon tapang panunutak day tahay blood mo. Ngumatun tumanan day ta presyon di daram. Ay unan niya. Ay, sapay na ibusanak iti agas. Oh, makita mi ta? Ay, talaga adyak kayat ti ugali dagita akaaruba. Apay lineng, sa dino ti papanam. Agudong man nana, tamapanak gumatang iti maintenance ko. Agmin maintenance kan aya. Ay na, adda high blood ko nana. Nagubing kamutan, anadaan iti high blood. Wan nga rod nana, kumarkaron sa ti high blood ko, gapo kadagita akaaruba. Sinaw akaarubam. Dagita agasawa ang huwaning kanjun, nana. Ay, madi akaruba dagita. Permia, nagmadi, nana. Agasaman, tapinurus da dagiti bunga ti papaya amulak. Ay, madi talaga dayta. Kalpasan na, nagpuros ni Juaning iti bunga ti silik. Saan nagempakada? Pulos asaan, nana. Ay, talaga amaday ti kasta nga ugalay. Ay, iso aka sa pulak ti maintenance nana. Jakpay kayat ti matay. Inka nga rudon. Ni, anyang iti aramidin nyo dito igid ti kalsada. Agur urayak iti kaistoryak. Adda magayang papanam. Ay, nana, no awan la ti papana. Uray agmalmalum ta nga agin nistoryak. Lakay! Ay, John! Agreeing ka! Ay! Malaldawan, agur-urok ka! Apa yan? Kalkalpas mo anangan. Nagtugaw kan adagos? Sa ita, agur-urok kan? Nagmaya nga rin ti maturog no kasto yan absug ka. Inton kwan, mahiblad ka. Apa dati gamo apayaw? Rumwarak, mapanak makikaroba. Barang ada makitak apadak at chismosa dita. Agpakuto akman, kabayatan ti panagchichismis me. Nala, ingkan, tay tuloy ko man ti maturog. Uston, nakamamak ka no mahiblad ka. Sabay nagdakkelan na itatyan mo. Nana, anda ka na urayam nito igit ti kalsada? Awan, agur urayak laeng iti kainistorya. Ay, kutsakon ati ka inistoryayo. Ay, awan papanam. Awan nana. Na, apay akudkudkudam nga iday taulaw. Nagatil ka rin nana. Ay, kaya't mau takutuan ka. Wan man nana, ang birbiro ka katimang kuto kanya. Mala, ang tugaw ka nga rudin dito isang wana. Takutuan ka. Kan, kabayatan ang kutkutuan nak, agchismis ta. Ay, katuan na. Adaya ti chismis mang. Diyan man nagdakis akaaruba mi. Asino da? Dagiti agasawa alineng kan pidreng. Mala, istorya man. No apay ang nagbalinda adakas akaaruba. Wan nana, istoryaan ka ang agoray ka Ditiwan pa lang ulok ti kitaom, nagatal ka. Ay, won. Sige. Ay na, amangan no agtataray ako to dagita.
Ay, sus! Adangag paisaw. Tiliwam na. Tasyak ti mang pisit. Wag. Ay, sus! Timarayan, nagpababan, ayan ngay. Ay, natulid-tulid mo tang. Ay, mahay-hay bladak at talaga lakay. Agungetak manen. Taapay man ay. Anya ti pagkayayblada maya. Day tahuaning agasem man ta ichis-chismis na kun kadagiti kaaruba. Anya mati chismis naman kontrakan ka. Daka sa kano akaaruba. Naimutak kano, kas kada na unget. Bumugkawak pa'y kano. Pudno matkide dagiti daduma. Anya pudno, kunak man no asawa ka. Pudno anaunget ken bumugkaw ka. Kasi ta. Oh, agung unget ka man ay. Gapo kadagita dakas akaaruba. Ay, bakit? Nagtumar ka din iti maintenance mo? Saan pa'y? Saan ka pa nga rod nga agung unget? Mala, agtumar ka pa iti agas mo. Ay, wala niya. Ay, sige, i-delay pa'y laang ti agunget. Tama panak pa'y agtumar iti agas ko. Ay nalakay. Nagado ti koto. Isumot lagayam nagatal ti ulo. Di mo pa'y malagipon ti agawit. Nagmayat-mat nga ro ti agpakuto. Mapupuutan ti oras. Uwin tagchichismis kayo, kabayatan ti panagkikinuto yaw. Kasanong nga amo lakay. Amok ti stalyo, babae. Inchismis ko, ama di ti ugali dagiti kaaruba ta. Anya, Imbaga ka, ama di ti ugali dagiti alining. kahit kasanungay no makadanon keng kuana day tang imbagbagan. Makadanon laang tapod numot. Anagalas ti ugali da kaaruba. Balas-balas laang. Ne. Balikid ka man na balikid. Tumala ka man. Sana nga ron makaturog. Kaya't kung arod mo ti maturog, no saan ka makaturog, ay rumor ka. Pampanunutek dagit in chismis day tahuaning. So, saan pa stress kan tumot nga main? Apay, saan ka may stress? Bay among, saan mo na pampanunutan? Kaya kut agibalos lakay. Taan niya kumati aramida? Kaya kungarod nga, ay! Ipungot-pungot day ta babae. Sakto karamutan jay agman mantika rupa na. Ne. Ako rin ka man. Nagtumar ka ni ti agas mo. Ayun gayam, nalipatak manan. Sige, tenak pa'y agtumar. Bagay, umay ka dito. Kita ang magselselpon na kapay aya. Umay mo kitaan yung palom ta papaya. Ipakita pala ang kanya. Gudwa umon ano na loom takanan tayon. Nagmayat ti pan nakalom na bakay. Tama. Gudwa ang narudan. Saan ka nga agkusi-kusilap dita? Nagrigat taglaba. Urnong tumot nga may nagiti lalabaan. Iso ana urnong manin akastaw Isungarod at tulungan na taado ti lalabaan. Ay, labas-labasan nagdagiti karuba, nakababain. Tapay akababain. Ipagada nga under di sayaak. Ha! Lakay! Ada nang ibarsak iti ukis ti papaya dito'y rupak. Nasakit ba kay? Damagang pa'y laang. Ay, ne. Ay, sus, apo, at damat nang ibarsak iti ukis ti papaya dito'y rumak. Ay, Sino tinang barsak ka na talakay? ko ba kay? At da suspetsak. Sino ti suspetsang? Dagiti dakis akaruba ta. Dawaning kan John? Asino pa'y kumangay bakal? Asino pa'y iti sa balay? Ay
Naglaing ka talaga bumarsak lakay. Swak, ijay rupa dalining kan pedring ti ukis ti papaya. Oh, naragsak ka? Nakaibalas akmot langan, ti panang bugkaw kanyak ni Lineng. Kita mah, talyaw da talyaw. Biro-biroken da no asino ti nang ibarsak yung okis ti papaya. Saan da nga mo, adata ti nang ibarsak. Bakit? Maulaw mo tayo. Anya maulaw ka? Marigatan na nga umangis. Hinday, tanti ibagbagak kan kakot. Anya di bagbaga maya. Turog ka ta mga mga turog. Sapay nagpigsa ka amangan. Anya nga ita, mahay blood kan. Saan na ko ngauntan bakit? Itaray na ko ni hospital no saan mo kaya't mabalo ka din na oras. Ay, lakay. Marikatan na umangas. Itarain na ko na iyo ospital. Bakit? Saan ka pa yamatay? Bakit? Diyak pa'y kaya timabalong. Itarain na ko na iyo ospital. No di mo kaya timabalo. Bakit? Agayab ako ni Bombero. Hanya bumbero. Ambulansya gaya. Nagadunga ambulansya. Dito'y pa'y mo tinangiluganan dakan ka. Apay bakit? Ay, ang sinulit yung nakainda ka, apay kaya. Ni bakit ko na ita? At tayo dito'y may isang ambulansya. Anya pa'y ngay? Aguhay kayo man. Nakaungungot kay Tuman. Iso na high blood kayo. Da kami kinaungat? Ay nalakay. Ada ang samat din dito'y langit. Puro matpuraw ti makit-kita. Ay, bakit tanda tayo pailaan dito'y ambulansya? Makikapiyakan ka na gito'y dakis akaruba tayo tapno maimbagan ti high blood mo. Anya? Da kami ti dakis sa karuba? Ay, nagpay sa bakit. Dakis ta ka aroba. Iso atap mo awanan ti stress. Makikapyatan ka na kwada. Saan ta napabayagin pa eh. Wan man langan? Anya lakit din aya? Oh, di mo yan. Awanan ti gulo, awanan ti inapalan, awanan ti agungat, ken awanan ti bumugkaw. Kumaray, apay, anya ti mapaspasamak dito'y bariyo tayo. Apay akas lang makikigtot ka, Marilagring. Anda ka ni madmadlaw mo asan anasaya ah? Damdamaga nga rod ka, no anya ti mapaspasamak. Isu nga rod adamdamagakan ka, no anya ti madmadlaw mo amadi. Dagita. Oh, makita, ha? Dagijay di makita dagitan. Dagiti mo nagdadakkel ababalay ti itudtudom. Wun, mare, dagita ti dakdakamata. Dagita nagdadakkel ababalay. Apay, pakasikuram dagiti nagdadakkel ababalay? Magsipatak dermeten iti dadakkel ababalay dagiti kaaruba tayo. Anya ti mapaspasamak, pinadakkelanan ti balay. Hindi ka pa'y lamot matarimaan mo. Sungprudan ka. Sige. Maneng! Hay! Di na ko man disturbon. Si Kalagring. Tanay, madama tartarimaanat na ito tricycle ko. Idi pa'y lakalman at tartarimaanam day ta tricycle mo. Aging gaita, saan mo pa'y anatarimaan? Kita amadamak pa'y laeng apukpukpukan. Aguray ka, at dalamapan ko alaan. No saan ka tumudla makatulong kanya Kalagring? Panawan na klagon. Dayta. Ni, apay na ito'y lighter ngayaw awat mo kanya. Sa anak mo't ngagsigsigarilyo Sindya mo dayta at tricycle mo. Awan mo't la serbina, kanayon ama perde. Sus, tila ibagbagam mo't. Kakaiso na pagbirbiro ka, purakit din. Sus, panawan nakman lang dito'y. Taituloy ko ti agtarimaan. Ay, maneng, apay, di mo nadlaw tinadlaw ko. Anya man na dayta anadlaw mo.
Pinadakkelan mo ti babalay dito'y bariw tayo. Pinasikatan sa mo Kat, at nagayang kwartada pagpaaramid da iti dakkel a balay da, di so ti aramiden da. Daytoy salaangan balay tayo ti basit. Saan la abasit? Kababasitan kunamkit de a. Anti Lusing! Ante! Oh, apa, ilagray. Kuna kunket nga da ka di taunag ti balayaw. Ay, saan kan nga umunag, ta siya kun ti rumwar. Awan pagtugawam di taunag ti balay may. Tapay ante, adda ka di isik-sikritom di taunag ti balayaw. Kano madama ti renovation to'y balay. Ha? Ipa-renovate yun day to'y balayaw. Katuan kita man dagiti babalay dito'y kaaruba, nagdadakkelan da. Kayat mo asawan ante, makipinadakkel ka matay? Ay, katuan agipawit mo nga men jay inauna nga anak ko ngagtrab-trabaho ijay Taiwan. Ay, imbag man tadakwar tayo apang padakkel yu iti balayo ante. Anya ti makunam lagray. Ti kuna nga minjay anak ko. Aging ga third floor ti paaramid may. Ngam ti kunak mo. Aging ga fifth floor. Anya? Ay sus, nagngatumatan ngay ante. No aging ga iti fifth floor. Ay kat siyempre ano gayam ti kwarta di anak ko. Ay na, kat kasanunton day tabalay me, no aging ga iti fifth floor to'y balayo. Kaslanton akuton ti kabasit day tabalay me akaaruba yo. Ay, kati padakkel yo mga mina. Kasanungay ama ipadakkel mi day tabalay ni ante, kat aglaklako aklaeng met iti daing. Ay, wan, maangot ko day talakom adaing, di ta susuon mo alaba. Siyag mamano ay aday ta. 150 ti may sa asupot, ante. Ay, sus, nagnginamutan day ta 150. Special nga min day to adaing, ante. Nagngina, diyak kabala nagatangan. Nagapupay nga min ijay abroad, lamas nga inda-inda. Ay, uray, naginalata. Kano jay asin nga inaramat na, nagapu ijay Amerika, iso anangina. Ay, 50 tagatangot day tadwa. Unay kamutan, anti. Awan pa'y di puunan naman. Ayan kay sursuri jay sa balay. No di mo kayat nga iti tawar ka. Addakwar tayo apagpaarami ju iti aginggat fifth floor a balay. Awan igatang yaw iti daing alakok a 150 laang. Awan pa'y ti igatang ko iti lakom adaing, tawan pa'y kwartak ita. Agab-abroad nila kay kung amin. Agabrod nila kay mo, mare? Wala, tapno makapaaramid kami man mat iti nagdakkel a balay. Ay, da kami lang aruden at ibasit ti balay na. Kasla palasyo kat ti plano ming aramiden a balay, kumare. Nagdakkel mo no kasla palasyo. Imbagla nga ada pagkinamatan mi kinilakay ko no kasdi nga agapa kami. Day tala ang tirasang. Kita aman iti karuba tayo. Nagdarakkel ti babalay da. Kababain ti basit ti balay na diti lugar tayo ita. Ay, awan naglakwak iti daing lakay. Ay, iso madlagayam anak kapanimid ka di talamisaan. Ni Auntie Lusing anak kabakbak nang naglaing at tumawar. Agasaman, plano da kano ti agpaaramid iti dakkel abalay. In kakid di agluton, tada ginatang ko asidaan ken bagas. Ado tinapasadaak ita. Ay, lakay, agabrod kan.
Na, aga bruda sasawam. Una, tapno makapaaramid tamot iti dakkel a balay tayo. Ay sus, nagmayat ti biag dito'y Pilipinas. Gapula ang iti arapaap mo adakkel abalay, pagabrudan na kideng. Daytoy laangan balay tayo ti basit. Oray mampay no isunti kababasitan. Basta naragsaken agpimpin na tagdagiti aggigyan. Awan lang amin arapaap mo iti biag ka. Anya laki day. Bakit? Sumangpeten dagiti ubing manipod iskwilahan. Ala, ingkaglutom. Kat sigangay, anya ti aramidon. Inaktarimaanan day ti tricycle kao. Napirdi manan. Hay, makauman. Day talatan ti tartarimaanam nga inaldaw. Nalokay laang tay tornilyo na. Pairutak laang basay. Nagano ti mga arami dita balay daan ti lusingan niya. Ado nga min ti kwartada. Kasla ipapaapurada mo't nga aramidan. Wang nga rod, iso nga uray rabi agtrab-trabaho dalata. Ay na, makapuyat mo't sika. Apay ang kapuyat. Kat mangmangagmi dagiti makina nga agan andar nga agpatpatnag. Kasi kayo akaruba daano kasta. Nagdakkel day ta ipapaaramid da balay daan niya. Wan nga rod. Kat ni anti lusing lang matiag yan. Kunak ano agawid jay anak na ijay Taiwan kat agfurgudan. Ay na, saan na kaya ti agawid? Kat apay nga rod ang nagpaaramid da iti nagdakkel a balay. Kaya't dalaang mo't ati agpasikat. Kaya't da, jay balay da ti kadakkelan. Kinadakkelan at talaga ti balay ti tungtungan ita. Ang sa anak mo manugot. Anya ti kayat mo asawan, maray? Jay to balay may ti kadakkelan ang balay kumare. Ha? Makikumpetensya ka, may? Mingmingam analaing dito ipakpakitakan ka aladawan. Ladawan mo ti dakkel abalay da ito eh. Saan la basta balay dayta? Di mo madlaw aya. Palasyo man. Kasta ti ipaaramid tanto abalay numakapan kay di abroad. Addan adagos plano ma. Katuwa na. Itugot mo dayto di abroad da isunto ti agbalin nga inspirasyon mo. Ay dakkel unay da ito. Naglawa unay ti parangan na. Katuwan. Tapno bilib to amin dagiti karuba. Jak pa na interview, addan plano, mga iparamid na balay. Balay aya, di impakitakan ka? Katno palasyo. Ay, huwag gaya, palasyaw. Manungay nga tati magastos ta, dita palasyaw. Naggapoy di Afrika da ito'y lakok adaing ante. Iso a medyo nangisit da. Ay makasit sila akot iti daeng. Nagngina mo nga minti lakom iti napalabas. Iso asanak agim matang nalakaitan ante. Kabailamon ti gumatang. Siyag mamanungay day ta may sasupaw. 50 ti may sasupot. 10 adaing ti kargana. Ay punay kabutang. Oh, apay manin anagatras ka ante. Kabutang mo ka di day ta apresyo. Ay sus, nagnina unay. Unay kayo mutan. Nangina pay laang kan ka day ta agatan. Sigay, bayadak iti 50. Ngumduat itid mo Punay ka mutan ante. Malmalpasan day to'y tangtangadak abalay mo nga aginggat 5th floor. Tawarang pailaang matoy lako. Marilagray. Umaya kon maray. Gulpyong ka din to'y lakok adaeng. Amam ka de, nakatayaban nila kay ko. Ay, kasta. Ay, kat nasaya at amaray. Ay na, matungpalan ti arapaap ko api malasyo abalay. Una,
Sigurado daytan maray. Da kamin to, ti kadakkelan ti balay dito baryo tayo. Da kami latan ti kabasitan ti balay. Taawan mo't plano nila kay ko nga agabro. Ay gumatang ka nga ruden ay itilakok adaing maray. Awan pa'y ati gatang ko itatani. Katay-tayab nila kay ko. Kuna man no gumatang ka, ta inayaban na. Kaya't kulaang nga istoryaan kan ka, ti good news ko kumare. Jakon kaya't nagpukaw. Nasakitan ti karabukob ko amang ipukpukaw iti daing. Uray anya ti ibagak anaggapuan to'y daing alako. Awan mutlat ta ti gumatang. Awan nga ta ti kwarta dagiti tattao. Ket magsipaaramid namang iti dadakkel ababbalay da. Hay! Sika magayam day ta si Marden. Anya, agad ni bakit kan aya. Agungat ka manang. Ay na, nakitutak nga raw. Mala, umay kan. Aglugan kan dito'y tricycle. Agisursurak pa'y kumaitilakok adaing. Umay ka nga ro, dahil tagisursurta. Pag sursurta day ta tricycle mo akarag-karag. Tanay, nakakaasi ka mat amag-mag na. Sapay nagputo. Ay na, naasyan ka magkanyak for the first time lakay. Ay nalakay, nagbiit na ibus dagiti lakok adaing. Kung nagtumatken ka, swerte na ito'y asawam. Mayat sang agpaisog no pagisursur talangan da ito'y tricycle iti daing. Ay kit nayunan tila ko ta. Ay katuan na. Iso asaan ako napilitan na pag-abroadan bakit? Mayat matibiyag ta dito'y Pilipinas. Ag tinulong talaangan amang padakkel kadagiti anak ta. Apay nga, saan mutan nga agisursur nila greng itilako na adaing. Saan nga gisur-sur-sur dito'y baryo tayo, anti? Tayo jay sa bali ti paglaklakwan na. Nay, apay nga ay. Awan mo't kanong ngamin ti gumatang dito'y. Nagngina mo nga mintilako na. Isumot ti kunak. Kano pulos adinak pinatpatawaran. Ay kastaya. Kaaruba na ka, ngam di nakabay patawaran. Ay wun gayam. Apay dagita darat ken simintaw dita sangwanan ti balayaw. Ay ka, ipaaramid ni mutan na abalay mi ante. Kasta. Kadakkelan to ti balay mi ante. Mas dakdakkel ngam to'y balay kaw. Mas dakdakkel kan mas nalaw-lawa. Ay na. Kasla kaya ko ti agbabawi ang agpaaramid dito'y balay kaw. Apay nga agbabawi kayo. Kasanaw, may sakmut nga gigyan. Kanay nagdakkel. Jak makauli jay agdan. Ang sakit to'y tumengkaw. Day takot nga mintirigat na, anti. Kasanutang ay makalabas dito'y kalsada. Kat nasiraan moten iti darat. Siminto ken halublak day ta kalsada lakay. Wen nga rod. Sapay awan ni kumarim. Napan ka no nag-order ijay ili iti daduma pa'y agamit apagpaaramid da iti pimmalasyo abalay da. Talaga gayam apatuluyan nan ti agpaaramid iti dakkel abalay. Saan mo nga apalan day ta kumarim? Tauray basit ti balay tayo. Lab na lab tamat ti maysa ken maysa. Ken naragsak tayo asang kapamilya. Wow! Wow manan! Ay, ado awaw! Dandanin malpas day ti pimmalasyo abalayo kumare. Agyaman ak amare. Di taado awaw mo. Ni,
Apay akas la nagsangsangit ka mo. Madlaw ka di. Una, tanaglabaga mo dagita matam. Limtag pa yan. Makasangsangit kan at talaga, Mare. Sige, isangit mo lang. Taadaak dito'y amangan dingay kan ka. Sige man lagot. Ay, Mare, di mo unay ipulbul. Isangit mo, tamangag na ang ilusing. Sigurado, adda ita di tadakkel abalay na. Nilakay ko, kumare. Apay nilakay mo. Na ano ija bro? Saan ka nun ama ka ipawit iti kwarta? Ha? Apay ngay? Damot kaya mon babae na siya abroad. Ay, na yan. Ang lalakit din. Sige, Maray. Isangit mo lang. Ay, talaga ang makapasangit day ta na pasama. Ala, sumardi ka ng sangit. Punaso munday talwam. Adda ni Auntie Lusing gitarwarti balay na. May samot ay tabakan. Nagpaarami di tidakkel abalay na. Isulang matyagan. Wan nga, kaasi nga umuri bumaba di tabalay na. Siya, nagpaarami na itimala palasyo abalay. Awanan nila kayo ko na nagbiro ko niti sa bali. Ay na, talaga ang makapasangit, Maray. Lagraing, papadam. Mapan kami aglako kin nilakay ko itidaing, ante. Ayo may nakman lakwan. Ha? Gumatang ka? O may nakman ikan, jay saan anap gad Sa nga gasot jay may sa asopot anti. Fixed price, awan tawar nan. Awo nala, sigay, bayadak. Iyag mo dito'y balay, tatulungan nakman nga umuli ijay agdan. Ha? Saan kan ama kauli ijay agdan nyo? Saan nga rudon? Sa pa'y jay pagbayad ko, kat adda ijay fifth floor. Day takit tirigat na itidakkel abalay anti. Anya lakit din aya. Wan nga raw, jakla nagpampanunot ide. Mala, umay kan, tatangdanan kay tisa nga gaso. Sana ka tumawar itan, takasapulak titulong mo. Ay, anya lakit din abiyag daytoy. Nanang, ayan na ni manang ana. Madama nga aglutluto. Mapanak man ijay. Saan mo adisturbon? Tamabisinan ni tatang mo ang naggapo ijay taltalon. Adalaang ibagakan ko ana. Manang ana, adaman ibagakan ka. Jack pa'y nakaluto. Anya ay rin ha? Amom jay ex mo? Sino nga ex ko? Ay na, adugayan ti ex mo niya. Ni Ruben ngay. Ni Ruben? Apay? Nabayagan asaan kami ang nagkitkita. Manipod ng asawa. Tiniliw da. Apay at tiniliw da? Adda ka na si Kugan na bakit? Ay, unay mo daytan at chismis si Kamari. Isumuti ko na da. Dayjay ka na bakit? Sugar mommy na. Ay, imbaglakit din at saan kami ang nagkatuluyan kin ni Ruben. Siya kumaitan ti si aluklukwan na. Nakainaw ka din ni ading mo, ana. Ado ti ininnawan na nanang, apay aya. Kuna na mo't nga da istoryaan na itun madamdama. Ay na, chismisan na kamagayam ni Marie. Amo kami na mapaspasamak dito'y lugar tayo, kapukan kwa na. Bilibak kada kayo, ananang. Iso nga road, akay kayat na tirumwar amapan gumatgatang dita kantina. Tapno makasagap latta itinaduma-duma at chismes. Nalpakas ako na naginaw. Ay kat umay kagtugawan dito'y nagtengaan mikin ni manang mo, ana. Ay, katwa na. Anya manin ti istorya mo.
Part 2, dya inistoryak itay kan kamanang. Anya, adda part 2 na day jay. Gawan, in-text da kanyak ti part 2 na. Amo yumatan, ado dagiti katsismisak ijerwar. Ala, istorya nga rudan jay part 2 na. Tanay, ang keba-keba to'y parukong kaw, kaya't ko amaamuan. Ay, saan man aday tarubin ti pag-iistoryaan tayo? Oy, still hurting pa ilaang. Kat nabayag damo nga main ang nagayan ayat. Makatawon laang nanang. Kunak no iso ti makatuluyam. Imbag ata saan, siya kumaitan ti luklukon na. Angam anya ita, bakit kan abalasang? Mari, may sa. Oh, dan ganyan ti part 2 ti istoryak ti din. Ala, aguli makan ana. Oh, kalpasan ana ti liw ni Ruben, tanakasikog iti bakit a sugar mami na, adda man ang nagdarom. Sa balimot a babae day jay. Ay sus, nagadaon. Agasam ngay data. Playboy mo't gayam. Oh, ayan na ngay ti part 2 na dita. Dajay, indarom jay sa balimanan a babae. Addan tumanan part 3 na. Padaanan nyo. Ay, girl, lumuklukmag ka. Wen nga ron. Hay, kurang ak ngamin iti exercise. Mano abulanan? Ah, anya man no ang bulanan. Joke ko lang, si Kama. Oy, sana ka masikugan niya. Amok mata saan, kasano ko maamasikog ka, kat single ka man. Kat, isumat. Oray siya, kat masikugak samad tan. Ay na, saan aga po tadakkel ti tiyan ko kat masikuga kon. Naimas na ang atalaga ti sidsidaan mi anya. Ne. Di magsansamot to'y tricycle ko ah. Di ka man nagsao itikas na manong. Gaputa siyak tinakalugan, ibagamong tikas na. Joke. Angaw ko laang da jay, si kakit din. Agpapada kayon amang uyaw kanya. Gaputa limok mga. Angam, akuray ka man ading ka. Habi nga pa iso akil lahat alimok magka. Ay, kadgagangay na ah. Kastumot at talaga no bumakatan ti tao. Kumapsot ti metabolism na iso alumukmug. Ah, kastagayam. Apay, nadagsanak ka di una yun. Mariknak nga raw. Uray la agbangking da iti sidecar. Ay, agpakutungak nga rudin no kasta. Ado kayon amang uyaw kanya. Kid no broken hearted kan samat nga may aging gaita. Ah, paka-broken hearted ako mamangay. Ne, kini Ruben nga ex mo ah. Ay na, nabayag kami nga awan kin ni Ruben Manong. Iso nga road, nabayag kayon nga awan. Nga isong samat ti paglukluk magam. Jay pa nagsinayaw. Apay asaan kayo amamati ang naka-let go ako. Karurod ko pa ikit din amang ginaganda dya tao. Saan pa'y asim mangput ni Marie? Saan pa'y nga road? Imbaon ko itay alasing ko amapan gumatang itisidaan tayo asaka ti manok di tatalipapa. Aging gaita, saan pa'y mo't asim mangput? Napananan ngay. Ay, tiyak nga road amaw. Taawagak man. Alas 7 itirabi eh. Sige, awagan man laangan. Api nga tamarabyan pa'y laang mo day a babae.
Hello, Manang Ana. Ayan mo, agawid ka, tani, mabising kami. Nakagatang ka kanun iti sa katimanok na ipagpagatang ni Nanang. Aywan, ang dagayam di pagpagatang ni Nanang. Saan mo ang nagatang? Nalipatak. Kasano na ngamin? Chismisan dakdagit yung kachinchinismis ko. Awanin ati magatang muta ni Rabiin. Kasano ngayon agungot ni Nanang? Agawid ka latan. Aguray ka, taadapay tuntunok. Anya day taatun tuntunam aya. Di naggapuan di nagchichismisan da. Inununam pa'y tinakichismis ngamin. Kasano? Si Kati pagchichismisan da ay migayam. Anya, siya. Apaya siya. Mala ibagak tukon kain tun madamdama. Biro kag pay no sa dino tinaggapuan na dayjay at chismis. Ay agawid kan ko na. Sige. Bye, Manang Ana. Oh, anya nga eh. Anya nga anya. Jay sa katimanok asidaon tayo. Ay, siyakmut ka no ti pagchichismisan da di tarwar nanang. Nagkuna ni Marie. Tapay ko maasika ti pagchichismisan da. Nasayaan ta si Mangput kan. Inururay nakgayam? Katuan na. Awan nagatang ko asaka ti manok. Nagsida kamin kininanang iti sardinas. Nagbayag ka mo amin. Tinunton ko nga ron no sa dino tinagtaudan ti chismis. Agtugaw ka man dito eh. Ta istorya day ta ibagbagam at chismis kanya. Mabalin ka di nga agang sakpay? Agangas kan Darasam. Oh, nakaangas kan. Pudnon samot. Oh, apay akitaam day to'y tiyan ko. Masikog ka kano? Nagkuna. Dagiti tattao Ay, dagiti padam at chismosa. Amin da. Dagiti agpukpukis, dagiti kargador, kan dagiti driver, si kati tapik da. Ay, saan ka masikog? Saan? Isumot ti kunak ang isumot ti chismis. Narawat aklaang amangan. Isu day tati ipalpalawag ko kat. Kabaalam nga ibusan ti sa nga bandihado nga inapoy. Ah, imbagam day ta? Ay, sus, ibabain nak mo ilauna yun. Kat, tapno mamati da asaan ka amasikog? Sino tinangyiwaras iti day ta? Isu ti kahit ko amaamuan. Rabi iuna yan, isu nagawid ako na. Idarong kuno asino ti mang pirpir di iti reputasyon ko. Ay wana, ipabalod mo. Kat baybayam ang malungtot iti pagbaludan. Ay nabilbil ko daytoy. O, kitaam. Katuan, nagdakkel atabay ti aglawlaw di tatyan mo. Kasla salbabida. Apay ngay anak ko, si kabot gaya man ti chis-chismisen da di tarwar. Ay, uwan nga rod nanang. Agyaman ka kin ni Marie, tanalaing ang makasagap iti chismis. Gapukun kwa na. Naamuan tayo adagos day taapan ng perperdida kan ka. Apay asyak itan ngay ti pagchichismisan da nanang. Di mo pa'y kayat, kaskala artista. Uray sa anak ko na kasla artista nanang, basta sa andak a pagchichismisan. Day, apay ngay anangisit mo tanday tabadom ama pa nagtrabaho. Tapno saan unay amadlaw day to bilbil ko. Sa bagay, saan unay amadlaw no agbado ka itinangisi. Oy, Marie, agring ka. Marie. Apay, amang riing ka. Kat alas 5 pa ilaang. Bumangon ka, takadwaan nak amapan ag-jogging. Agjogging. Sa anak nga agjogging. Jacket.
Kadwaan naktap no bumasit da ito'y pagchichismisan da atyan ko. Isuda Apay ko mga iramraman nak dita. Bumangon ka ditan. Ado ti makitam ang mabalin mo nga ichismis dita kalsada. Ay, wala niya. Mabait lang araw, tagsukata. Ay na girl, apa yan ang isip suot mo ah? Ay, agladlading ita. At dami na tayo mi. Anya? Asino? Ay, condolence ah? Jay ipis at chismosa. Anya? Ay, kung naklakit din no asino yan minatayo ngay bagbagam. Ipis matalaga niyam. Ay ngam aguray ka man. Anya ti kunam, chismosa nga ipis. Jay mangiwarwaras ama si Kuga. Ay wan anya. Ay, asino matay jay? Asino nga tatinang iwaras ama si Kuga? Nakadanon pa yan ijay lugar mi. Oh, sana siya ka. Saan nakakitahan ni Tikas na? Talaga ka di asaan asika? Saan ay siya kunakman? Sumuko ka no sika. Anya sumuko sa sawam? Idarum ko timang perper di iti kinatao. Saan nga rod ay siya? Asino ti amom? Ada ka di man? No siyak timang idarum kan ka. Siguradwak ang malungsot ka iti pagbaludan. Saan ka ang makapag-pedicure kan makamanicure iti unag? Ay, nagkas ang matan. Saan ka ang makapag-makeup? Saan ka ang makapag-heels? Uston. Sumuko akon. Saan ako naparigatan pa'y Ana, please? No saan asika? Asino tinaggapuan ti chismis ama si Kuga, ha? Ibagak ka din? Katibagamon, Ni Ruben, JX mo. Ti awanan bain. Oo. Ang ni di na kon idardarumuan. Ay, Ruben, agtungtung taman. Oh, Ana. Long time no see Oy, saan nakapanawan, Ruben? Agsarita tapay ko nak. Tayo niya kung ba't ipagsaritaan ta. Kahit nalpas na kon nga inbreak. Damagampay lang ang kanyak data. Adda babae ana si Kugam. Kung nakmutingin ka, hindi nga agsubli ka kanya. Kahit agpakasi ka kanya. No kasta, sikat inaggapuan ti chismis. Anya chismis. Lawlawag man, no nya chismis data. Basta chismis, amumunday jay. Ibagam, taado ti klase a chismis. Chismis, ama si Kuga. Data? Apin nga warwaras mo dayta, Di mo ka di amo apakapir dyan ti kinataok dayta, Amaw, iso nga ron nga raramidan. Sipatan kansan! Unak magking kaasaan ko akayat na makisina king kaide. Ang manya tinaramid mo, inataywan lang mo. Idarum ka talaga! Ay saan na ka mabutang ka may darom. Namin ano na kon nga indardarom. Gapo iti kinaado ti babaeng. Kaya da magaya. O nya, kaya mo ti makisinubyanan kanya. Ay pakpakawan! Uray siksi kalaangan tinabat-bati alalaki dito'y lubong. Jack kaya ti makisinublan kan ka. Never! Adamat man ang ibagbagada kanya. May papankan ka, Ana? Anya mananday ta. Saan na siya kinagapuan na daytoy, Ang mga nakusilapan nakmanan. Anya nga ruday ta. Ibagamon, Ay ko, naganak ka kanon? Anya? Itatabi masit ti tiyan ko. Ibagada naganakakon. Ay, anya lakit din aya.
Kung nagmat nga imposible anaganag ka. Kat inal daw tamat nga kita dito office. Ni manin Ruben tinagapuan day ta chismisan niya. Ah? Kasano mo, Amuklatan. Saan apalaga sumardeng day at tao amang perde kanyak. Ang bayam lang. Taanin nga ibagbaga na kontra kanya kat saan apod no. Ay, true. Nasakit lang tinakam na daya tao. Mala, intakit din nagmerienda. Được quay xuống bình thường đó mà, có gì đâu. Tên của ai? Có view đâu. Có view đâu mà có người ta quay. Không quay, không view, không quay. Không view sao kiếm tiền. Bước là bước cuối cùng kiếm tiền rồi. Rồi. Mỗi lần đưa vô phòng này có nói rồi. Giải thích, giờ Ví dụ nha, bây giờ không ví dụ kiếm tiền mấy kênh đây. Nói luôn mà kiếm tiền mấy kênh. Đúng, không có. Không có được. Nhưng Quỳnh là Quỳnh nói thật. Đúng. 2-3 kênh là nói 2-3 kênh. Ví dụ mà Nó kiếm tiền. nó không nói được. Nói cái gì đâu. Ý là không có thiệt. Báo cáo thì rõ ràng Trần Tuấn Tú gian dối trong làm công việc. Báo cáo gian về Cái này không có tiền thiệt. để bú tiền kênh một mình. Hay là quay cho chung. Báo cáo. Hay là quay cho chung. Có em làm có gì đâu quay. Cái này là Anh quay. Trung là nhà đi trang em là hả? làm video thôi chứ bữa giờ video AI không mà. Cái này video cũ sao đi sao lại hoài à. Quay video bình thường mà có gì đâu. Thôi, bình thường không tin nổi. Ôi, có gì Thiếu đâu gì mà. cái vlog đi quay, đúng không? Quay Tú. Má chụp tối mùi quay gì cha. Tôi Đúng chụp- rồi á. không Em có. quay quay gì Tối gì đó. tối chụp Tối tụi nó ngủ tối thì chụp quay quay gì? về. Nói đi, nói đừng quay nha. Ủa, khoan, tại sao đi chụp mà đang ngủ? Đúng rồi, là đi chụp mà đang ngủ. Rồi. Chia ra hàng ngủ hàng trực chứ. Đây, cùng với cái bên, cùng với cái bên. Quay cái gì? Quay thì nó làm cái gì quay cái đó? Quay nó ngủ đó, quay không Ủa, ngủ. khoan, bình thường đi chụp rồi làm cái gì vậy? Làm cái gì vậy? Thì trực ngồi gác cổng với lại khi nào đi tụng em. Thì nó quay cái lúc mà đi tùng chạy tiêu. Random khi nào biết được mình đi tụng. Thì lúc nào đi Thì tùng cầm cái vô máy quay á. theo. Rồi hàng nói chuyện đi em. Bây giờ em quá. Trung Ý nói, Trung Ý. 3.000 USD này. Tháng kiếm mấy ca. Rồi Kỷ lục bên Tú là bao nhiêu ca? Đúng rồi, kỷ lục là bao nhiêu ca? Hơn 10 ca. Chị nhớ không, đợt cái mình vô á, anh Hoàng Anh nói Tú là nhiều nhất. Đúng rồi. Cảnh Đạt. Một ngày kênh thấp nhất là 150 hay sao? Khủng sao? Anh Đạt. Cái nhân xuất sắc không? Anh Đạt. Lúc đó Hoàng Anh nói với em là nhân viên mới sao lại đẹp được. Đúng rồi. Đúng rồi. Mấy bạn mới vô, anh nói là mấy bạn mới vô thì ngày cũng được $100 rồi đấy, kiểu vậy. đó là khiêu khích mọi người thôi. Đúng. Ông nói đến cái động lực cho mọi người cùng làm. Đúng Đúng. hết rồi chứ. Ai cũng nói vậy đó. Chứ thật ra Cái 250 là 250 ngày đó. Thật ra là 300 nữa. 250 một kênh. Nó 250 một kênh, đúng rồi, chính xác rồi. Đó. Đó. Ý là nói vừa thôi, nói nhiều quá là sợ mọi người bị mất động lực ấy. Không có thiệt. Không có thiệt luôn á. Cái lời thì thả thì không ai nghe được đó. Không, bữa mấy hàng đi khen là view kênh nào cũng lên. Đúng. View giỏi, view giỏi nhất. Bây giờ chuyên gia cấp ý tưởng. Anh em có ý tưởng gì là đừng nói với hàng. Kỹ năng là số 1 ở đây rồi. Đúng. Bữa sẽ khen mà. Kỹ năng Chuyên gia cấp ý tưởng. cố cái gì? Thung ta 9 điểm. Rồi. Cỡ nào không lên? Thumbnail xuất sắc. Anh Hoàng Anh nói là thumbnail xuất sắc. Rồi làm mà bán kịch bản. Đó, ai được vậy? Chuẩn bị món đánh giá đánh 10 điểm luôn giờ. Trời, cái gì đó. Tự tin lên không? Nói gì? Đó, tới cái đợt xét tăng lương rồi là hàng tự xét mình 10 điểm. Đấy. Ok chưa? Còn gì nữa nào? Chưa thì mời em nói, mà phát biểu. Em muốn nói điều gì? Hàng đang có kênh nào đi thăm mười mấy ca? Nói gì? Mỗi Làm gì có kênh nào mà mấy cái? Mấy Anh hỏi gì hả? Mấy ca là có ít đấy hả? Thằng nói là không có kênh nào mấy ca hết. Cao hơn thì có. Anh hỏi là có mấy chục ca. anh phải hỏi có kênh nào dưới 30k hay không? Phải cỡ 50 nữa lên chứ. Có kênh nào trên 30k hay không chứ? Phải không? Phải không? Nó xạo là ba kênh nha. Rồi, Kênh nào đâu phải. em chiều em ngó nhẹ cái clip nó không? Clip của nó đâu khoảng tầm hai mấy ca view.
là gì? Đúng. Cái chích hiện tại là gì? Meta mới nhất là gì? Đúng. Mà đúng là Làm gì em làm giống mọi người sao mà. được? Sao giống được? Mày biết tao làm gì không? Mày biết tao làm gì không? Sao em nói giống mà không biết theo ngồi chơi không đâu làm gì đâu. Tao nhìn chung là sáng vô 5 phút bốn thôi. cái, xong trưa lướt Nói cái đó bây giờ 5 phút. xong chiều lướt Biết tưởng nó tốt. nghĩ là có view đâu, mọi người lấy thì để sụt đó ai lấy thôi, không gì đâu. Thì không. Thì cái này bình thường mà. Sale không? Sale Ủa, không? có gì đâu không? Không. Anh có kiếm tiền nếu là mình có. Có gì đâu. Cái này Làm sao người lấy chung một cái sột này cũng hơi căng. Không chia. Ai lấy rồi cất ra thôi. Ấy là mặt ai tự cắt anh. Cũng được. Đại cái cũng là dung này. Đâu cần lấy chung luôn chắc cũng Ủa, thì nó bỏ về kìa. Không, nó mới dọn thôi, nó dọn Trời sớm. ơi. Đúng rồi. mới có 4 giờ 50 vậy. Tội cái gì cũng biết Đừng có có bộ. bỏ. Ai đưa hút luôn. Hàng là đảm bảo 2-3 người ha, hàng cắt mặt túi ra. Đúng. Để chung rồi. Đừng có anh cấp kết với 6 người được mà. Đâu có. Anh nghĩ của người gì? Để đúng rồi. Không. Để hàng Cho đó có mấy cái sticker dán lại. Cái Mặt đúng rồi. Cái này có bật đâu. Em để mặt em lên. Tại em để mặt anh để mặt anh lên không bật được anh mới thử để mặt mọi người nè. Mọi người nó đông hơn chứ. Ủa, tại sao tôi biết là không được là do mặt? Đúng rồi. Thì tại bật rồi. Ý là nó nói về là mặt xấu hay là mặt gì mà không Cái bật được. này lỗi gì? Bật lỗi gì? Không bật được là không bật được. Là lỗi gì? Chứ không bật được phải lỗi gì nữa. Lỗi Đâu có nhớ. lỗi vô mức trả về là gương mặt này quá không quen. Từ hồi trước Tết đến giờ sao anh nhớ được. Là vậy để kiếm vé nhiều tiền từ YouTube rồi. Kiếm được đồng đéo mà nhiều tiền. Chưa được 100 triệu kiếm nhiều tiền. Chứ đâu có Ôi triệu. ơi. Chính tài chính. Cái này là chưa được 100 triệu một tháng hả? Thì là chưa kém mốc chưa kém mốc 100 triệu thôi chứ tầm 99. Đó một tháng anh đạt kiếm KPI đâu khoảng gần 50 á. Anh đẹp không được không. Đó là sắp đó. Là 50 sắp. là ít anh ơi. 50 là số ít đó. Đúng rồi đó. Đúng, ta ghét qua này á. Ủa 50 là mấy canh hả? Mấy chục ca. Năm- Còn trả chia lại công ty nữa mà. Là thật lạnh của anh á. Đấy là thật lạnh đó nha. À 50 của anh đó hả? Thật lạnh đó nha. Chứ không phải Ghê là- trời ơi. Đó, mọi người học hỏi anh Đạt nhiều chưa? Hậu túi á. Chú có gì học hỏi? Anh thấy kêu Hỏi anh đẹp đâu. vô mới hỏi được chứ. Anh Dạ, đẹp không chịu anh đi đẹp đâu. giờ sao á mà bây giờ hết Anh Đạt còn dính quyên rồi kìa. Chưa ra. Giờ có làm gì đâu học hỏi. Rồi sáng á, đáng lẽ là cái kia của anh Đạt đó là anh Đạt chụp hình đúng rồi. Cái anh Bảo mới đổi. Bảo nó đổi qua xong cái hồi ủa anh nó ủa sao hai kia giống nhau Mà đỡ xong nhạc vô luôn nha. xong cái giờ kia của anh Đạt báo là đang sử dụng cho mấy cái Không, mấy em cũng bị á. không anh bảo dùng của anh Đạt đi Ôi cái kia của anh Bảo là sao không đưa qua trên Đạt đi. thì cô anh Đạt chụp hình sẵn hết rồi cái đem qua cái ghi tên Bảo là cà phê luôn con Đạt vẫn chưa hiểu tại sao ủa sao cái kia của anh mà ba của con Bảo Có mấy anh em. Tắt anh ơi.